Kongena kuone ati aciari gĩcigo-inĩ kĩa Tharaka ibarombete kĩgĩna kĩrĩa thirikari yeja maskuru kuongeleka muno kĩanaba junior secondary mbari wa mbecheri kweyanwa kaita kaite kwana kwethirikilwa mwira mabataro yonthe yetumi akĩmuritwa wonde bari time ario kaita karabocho ketiana skuruni ya Marimanti. Aciari kumantereche Tharaka gorera cukuru mono cia primary kurugurawa mbagucokia cukuru lakini kinyawa tukubacokia ti kwega nontu itaka twatiatakire muchepe tutinyi twacoka imbitu kathi kuria bwana koguo ndi itukuromba gwa bukombeka thirikari ni umbe kureta mbete ne baita competition tikumenya ciumbe gutetheriana na nikenda balance zira twatigana gogo arimo batakingatana injire kuri munthi ibici aciari bena thina ya bici na inya muno akambura tiraura na Tharaka tundipenda na urimi kou kwina thina nene muno nontu aciari baba ingi pisanti pharmacy na batie na mbia agato kiaraniria na mwarimu munene wa Marimanti Primary Head Teacher 1 Kenya Bwana Jafet Dereba itombire kurugura cukuru yetu from all the classes mwanka kirasikia na grade 8 yo itwirete ana 41 ndene national schools and the very senior national schools na inko na baba angi bathiete cukuru imbega buru na utie mwana wawa kana kutuga mwana uyu atie na baita ndene ya uturo bwake. Bwana Dereba akiuria aciari na akari kumantere no cia Tharaka gutigiriba kuigika ana amwe na macukuru mao ribonde Tharaka watanirani na ikenda bumba gutethia twana twetu nondu tire gintu kingi gaukiria Tharaka tiga kithomo nondu mbura nukuona bure kurutha aciari ithini na mbere kugwatira cukuru cietu nondu tire muntu ungi ukaya kugwatira tiga tigo buri aciari na tigo turi arimu mwana kuigwa cukuru ino jena aritwa nkurukia 900 ibaithagirwa bagikurukagira kagita komu na mathina nkabo cukuru nontu cukuru yetu mabati mara maimbire ya imbirwe igita ria tene 1980 imaturikangire kuromba utongoria bura bomba kwitho buri bantu onthe na wendi wega baya Marimanti bamereithe bone bura bomba kumitethia nontu ona gwa kurira tutire ona kitchen tutire ona bioro bitiko kana biana ona ndo mitoro itiko kana ona kana irasi bitiko kana cukuru ni Marimanti School nkiripotera Weru TV Bito wa Paul Gwakabithe.